sempat hadir. Alhamdulillah pakai gunai waktu cek palawangan na mga ribya isay narik ko toma bila waktu cek ni tapi ako toma bila kualitas nilai malah tak maraja nilai. Jadi yaitu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewa kang Allah Ta'ala. Jadi yaitu ampai ia ketoma bicara keistimewaan pasti angka 23 agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komeki malah kesempatan mapuasa angka puasa sunnah makanya pas sidakah angka pas sidakah wattuna makanya. Jadi dek to sambaram masidakah dek to sambaram mapuasa walaupun puasa itu makanya tapi kaya ruidi isapa ya maka dake kecek dek ijaman namanya lolongan pada padangkangi maka dek dek minabalu namanya kasarona itu. Jadi ia rokok agama tak angka. Jadi angka waktu-waktu na istimewa kapong Allah Ta'ala. Termasuk situ ngena angka 23 Pak Dongeng, angka 23 sikiri, angka 23 surah dan ayat na istimewa kapong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul mulk tabarakah. Jadi ya tabarakah usahakan kita baca. Idi menisaparangi waktu ke waktu nang ke waktu tak baca. Ya ko pura subuh tasampak sebelum subuh moto matahajjo pura asara atau pura mengeribi atau pura isyaidi menibawah. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cicam. Suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk maka day nabita surah Al-Munji'ah. Ya sange Al-Munji'ah parisay dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang tapaya tu masih jadi lolong. Pacala kubur. Ya ko sakarat kam mancaji ampunamun. Tapi ya pacala kubur tapaya roh. Yoloy, na iya na suratul mulk untuk supaya dia nakan naki pacala kubur. Itu. Jadi usahakan tabacai idi manisaparangi waktu ya. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Jumat mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu Nabi wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angka tahu pandrita maka dah iya ko deni baca suratul mulk tabaraka angka ko tu capak na sampajange ko to matahaya kupura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Napa engkau kutupak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usika ya Mu'az la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta Mu'az lau pasak ko aja mututu tungke sampai jam. Jadi semua sholat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasih untuk si mata maringera lokoridi. Wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukur lokoridi. Wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamaewe
pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah, sebab dia na suku je kasih bateku jamai. Ya na ronah kada nabi baca lalu ya ro. Ya na tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mau di? Ade. Iya sia tu. Iya. Napa angkai monrin na yaro? Engka mau pay monrin na ro, ci di pak dongang, na surutai nabi tak baca. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga ngak lokori di pole keri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atutungal lino wal mamat siba petanna amatengang wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana dajjal. Iya roh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri siddi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal 5 yilau. Pak dong. Mabeku-beku ya palak di. Na palakmu kah papu imang. Marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawu kirengi nasaba degaga manawattu ya lagi sila loko letu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasaba pokok iya Pak iya na senjata tay di selang nasaba ukumanang iro Allahumma inni ala zikrika iya na ro biasa ko tome masampaja ina napay manang ihayi ngerang iro de na may ngerang napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano inapamanang aje mukba akada magaje ko tome masampaja napamanang imukba iya na ron na ro pa dong ro yilaw Allahumma inni ala zikrika bantu ka puang untuk meringeral koridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makatanini hati puang Allah Ta'ala makatani toncina iya ro buka tutu iya sange paringera puang Allah Ta'ala jadi ya kuidi ni melo maringera de tulle yana tanya puang Allah Ta'ala patamay yang hidayah de tulle yana tu ampai ko to me masampaja ngaja na tu maciga makadame ka mewai balisi makadame de mulai mewah ka jadi aja takara meka mewe de illau alin rungang loko pong Allah Ta'ala jadi makada meka mewe setange de tulle 5 sab 7 sab buitong setange makasiwiang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwian itu ampai asasil asan na tu asasil tu asan na ibelisi isuro man tu suju ko nabi Adam na de na melo suju ampai lanti iblis gitu punggawana tu malaika dega gatana si jakamo okolino de na pura non risuju masuk pelori pong Allah Ta'ala yana tu ampai maka datang pandrite hati-hati ko tan namo tu maga kanja na ibadamu narek kumaborro ko pade balisi ko to korana katapah itu jadi iya na roborro ro paralu ipatande apa ye balisi de na gacau pakasiwingi de na gacau namo malaikat Jibril matili-tili tomitai nasa dendro le dati beli siapa sisa bui tau maka siwiang ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua apa dia kacau pakai siwiang tapi maboroi ya yang pertama ranaka jadi na tu ampai makada nabi talaya dahulul jannah tamangka dami sekolah tipikal biming kabir de na tama suruga tau angkai si pa aborroang ngokui latid lalangatina namo pada ni rajanna kamakama iya na tu ampai maboroi de la dan awat di pak makate katau itu iya na tu si Pak Borroy na cacala da pong Allah Ta'ala. Apa namo ini tahu lino cacatite ko maborroy. Jadi
Itu. Iya kau tahu sogi maborro badari mo kito makan kami mamuna borong. Iya kau tahu kasih si maborro ina dia sisa gaga tangeran. Itu Pak angkat tahu tu tahu kasih si lima borro nah. Iya ya makiro. Iya. Jadi ya sange maborro taliwa-liwa. Ya taliwa-liwa. Ya naruh ampai dalam kehidupan ini Pak Bu, ya naruh yelau supaya hati itu ditundukkan. Okoto ni koto mangaji tasawufu maka dia tahu pandrita deje tu nawat di ko bangga ko masampajak ko apa dia na mungkin masampajak ko kini dia na po nga ta'ala maliko tepat no kita coba garek pikir gimana ya ya magi di taulino na tengi maborro maka da sogi ka ampai maborro sogi misalnya ka mega gagana maka dia tahu pandrita aga memang muja mamusogi maka da mak balu ka maka dia ya tu balu mo dia na mungkin tarala kene tanya po nga ta'ala patujong yatin na tanalo ko tumak balancah itu namo aga mo balu ko dia nalo ko tumak balancah dia tu na tarala jadi iya tu sogiran na tayo Pak pasti ang kecampur tangan na tahu ko ini pasti ang kebantuan na tahu linoy dia tu na mungkin sogi ki dia aga tahu maka na pulu bami duit de maka na magalong nga cocok ni ako din na mono bosi serang maga ni pa aja borro makiro jadi itu negara padangkam makoto Pak Bulawa makoto maka da Pak Bulawa matamba ako dia buruntu ide tu gaga ustaz makoto maka da ustaz si maga ko dia kata moli ko kindo be macarama kada makiro jadi sinin na ya tupat disangang sinin na anu ang kaya punay po ang Allah Ta'ala manamuto matoro. Po ang Allah Ta'ala. Yan ito ampay din naman dito mabangka. Tumasampayan na puli ni masigi suju. Natako ang kataw irunto ko balang rondangi ko to rewa mapelo-pelo o korma pasito po aja tapat tumakada tau pacilakana ya aja. Tilaw doang ngamoy. Ito, tilaw doang ngamoy. Apa iya tu setange de nantu na paja to liya tu to matanre tapak na pa naganggu ya meto ko to metama masigi itu tapang kami tia tu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato o kami matiti na tu ampe to milo alin rungang aja na di meway ya nantu na kada to pandite bacay a'udzu billahi minasyaitonir rajim ang kato makada bacay kulong surat binas komelo ko masampaja ko makanja ni tatum ya nantu ampe ya tete kapau-pau to lima curita maka apu ati gato ko pura ni kamat tay napay liwat roana maju ko nasa ngo ko adepe ko anu ko chede janung manana puang Allah Ta'ala je tu melo me wasiolongnya tapi dia to nako to kakak de iya jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiolong tapi biasa waktu tanang ko tau pandritero makada teko carana ko to melo husyuk matanang sampajang makade gurut 5 pas salam mola 5 pas salam ya modalak nanya husyuk nomor di jagai pak kitamu jagai pak kitamu yana tu ampai ka tau pandrita mangaji-ngaji jolo ko metama betul karena kita angka 2 talu masyarakat masih jalatu ya ko masih jaki latu masih makoro de to panabatau tabacai wasyams walaili kulong subrat bil falak kulong subrat binas pasura jadi wasyams walaili kulong subrat bil falak apa kulong subrat binas apa surah tabaca maka dia tahu pandrita waktu pandrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan ni gini kita baca ya apa sure na tama mangaribi waktu macala na matan na soy kagang kalabunna ya lengi dalle oko pangala taala pada way busi deni papatu nga dalle na ya baca ro si cawe kamu tu walaili wasyams walaili kulong subrat bil falak kulong subrat binas wasyams walaili si depe itu kulong subrat bil falak kulong subrat binas yo kulong subrat bil falak kulong subrat binas kata palakmu
Iya miruas syamsi bawal laili madari deni apa lah. Ya pokok tapala mo imanyaman mo malalalalang ilaw masigi ni baca-baca. Iya. Yang penting kada melo ni labo matan na baca ni. Iya tu ya kok kak pasawa na dapi wetu. Kuro baca. Ya kok kyoto dapi kuro baca. Ko sampak mo itu daw ko masigi dapi ko masigi baca. Iya. Supaya iya rodale tadi napet tu. Pangkat tu biasa makadawe malumulo sa idale ulan rio lumagi na macipi yan na tu niamalkan niya tu. Supaya iya rodale itu linalomo yang Allah Ta'ala. Dia na pada bombangi pura si mausu madodos sih. Itu makira. Jadi itu dimudahkan. Dia tu ni apalah ibaca mi. Ya pokok apalah makan jak pa. Jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka dah usahakan. Kemudian oko jenne. Ia tu jenne Pak Bu. Matan rito tu pengaruh na loko sampajang. Ia na tu nang kaje nasa tau panrita riolo patareka mero riolo maka da jenne taluka. Kaya na jero nasa jenne taluka. Ia ko bisa limay. Angkalalo aja pakai baca. Ia ko napasolo ni napakanja kijolo ang ulon natin na napanah kadawe upake mapipacing puang Allah Ta'ala pacing gitu. Jadi ya nabaca tapi pak dongam itu iya aku maka dekendri hadesa na tapabid'a tu dah agak-agak cuma mapangulo ni maka dawe upake mapipacing puang Allah Ta'ala pacing gitu. Jadi napa mak bismillah nabi sailimanna napa milau dong puang iya limaku tapanca jangan ngak lima iya napi kau iya numu cacah. Ya naro. Pak iya na tu lima yang makai ka dosana. Iya ti makarambang iya tu makai ka nak makai ka jaman-jaman iya tu nama Facebook iya tu nama WA iya tu nama kati de gaga iya tu nama kajallo-jallo. Iya naro ibisai wir. Yato kang nyati supaya iro jenne na pacingi dosae okoi lima ero. Ya na riasa teluka apa namoru sa jenne ta kak dena narusa iro na papa dongang. Ya na riasa jenne teluka. Namo batal jenne ta maka daka batal mi tapi de panaluka na sabab mangkamo pidonna. Ya na ro purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu makatega dosana ya. Iya to nakapau-pau iya to iya mato pulok ko miya maboro pak daga tahu. Nakapau-pau miya to jadi iya naribisay tapacingi wiye timu kue pule di sini na dosa-dosa. Iya ro bicara majae po tapacingi wiye. Kemudian tajaga iya nga ya ko pamulang itu na ipacingi. Yang kedua tajaga iya nga timuku aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampangi pautongangnya. Ya Pak dongeng itu ampe ketelu. Ya kui patamai inga kadeje ni patamai istirahat dia sana lai rica milime ni patama tapi ingkatowi tamiso ya ro supaya nyawe istilahnya nyawe aja puang tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kuru katau. Napa ko to mak julu mata na mata na ayan na mga kay kadosana pa yan nato lilala iya naro yan na to ampay ko to mak julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li rafil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala iya to ko to mak jenne iya panibaca niya na jenne nare ko to mak julu mata iya ko to mak bisalima mak bismillah niya to paham ya aja takkan mak bisa lima tata bacaan nawaitul wudu ada apa mak juluma tapi dibaca ya tapi tak paham mana muka apa ya roh deh malah dak tonga satu apa metan ya tu mak jenne jadi itu mak juluma apa tu dibaca apa wajib na jenne okuye makanya tu koya iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum langsung tuh wujuhakum jadi ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah fagasilu wujuhakum de tu nakada wa idiyakum de rupai jolo iya mima bisa lima de meto gan kami pergalangannya apa ya temi angkana gisi okko lima
angka kamana jisi jadi pacing jolo yana tu ampai mak bisa lima ya koto junur nga katelu ya koto pura matinro namoh kadua mi so tane guru takana maje to mak bisa lima koto pura matinro nah sama ko memang apa de sero lima kin rima benih mama kayak gondron rima benih jadi bisa gitu. Jadi agak komai itu makai kana katani ya naro kada pacing mi apa iya tu jenne dena legana jisi paham ya tahu ahad desa kami berhadas miasana tapi dena legana jisi jadi itu najisi de to na rusak jenne kika yasang pura ki mak jenne tale jak tai manu de tu na rusak jenne ta de minawat di to masampa aja ngapa angka najisi mada kiri ki makanya bisa ro tai manu tapi aja na tak jenne Tabahang ya? Mega po tu tomotot tariulo kumangaji na tugis sa taymano na sayo batal jenne mulo ba jenne de na batal de na batal jenne ko tugis sa taymano ang katay chicha de na batal kabisay bawan niro de mina chocho tomas sampajan na saba ang kanajisi o koleta ibisay na jisi pa iya tu jenne aha desa kamiasan na berhadas mi tapahang ya Pak Mega tu to nagis sana sa rusak di jenne ku de iya mina rusak jenne ku ya katanila marupa de ka palapi na itu sige say oli na lakay makun ray si barone de to ka palapi na suami istri kumanuri man sapi batali buang air kecil buang air besar atau kentut moni atau denoni tetay batal Pak Mega angkat to pertanay ka nasa deto kare na batal ko denoni dak payasan ang kato pa jama taliwat-liwa jadi aja takada ang kami tu atu dalam tasawuf tidak membatalkan etau pura min mana kegayasang atu peremanan madari tung kamasau tapi lari lalang de na batal iya tu iya mitul lari law saliwang tapahangnya yang katu dan itu dibahas dalam fikih apa makanya itu pandita sini namasuero apa batal mana ya natona ro kalelen apa iya ro tau metu batal jenne na tapi ro tau mimongi dia na batal itu jadi kan dia na batal itu kok agama memang jadi ya toro memang tiro tapahangi iya narona Kotoma julumata nero na ibaca ni nawaitul wudu alirafil hadasi asgari farda lillahi ta'ala. Toma julumata ilaw doangan ni makada tapat cahaya iya rupaku puang ko serimon ribu mati. Tak dampang ng sini na dosa yang kau mataku. Tak jaga iya nga rupaku puang untuk selalu rindu melihat kebenaran. Naro. Ilo dong, ini mani ba meki pak bicarogi, maka dai po tapacing sini na dosa pulo kumataku, meki pak basaray, Allahumma tahuiru, ay aku mak basara kapa dita pala tak bicarogi bawan ni. Itu. Tapi iya rotan nia istilahnya domi apa iya jenne pak kasiwiang ipatamay dong. Daripada kena nanaki mak bisa lima ni nas angkat selesai dia pernah tapulung kalau masih ge anu teh komporo yase awe tau pa mak jenne nanak nah itu pak iya ro jenne kan ibadah iya ko ibadah ipatamai peringeran itu jadi ina ro ampai makada piko care patamai peringeran iya naro nak ido padongan makada ya de apa wa playa itu stas pakanya kibani peringeran Ode tapal kamu tu marip bismillah bawan ni. No? Napa ipakanjaki peringerang elori pong Allah Ta'ala. Mako itu. Kemudian pure mak julumata. Napa lima gang kasiku. Ya ko lima atau wenay bisay kato milaw doon na. Tapancaji lima atau kulima iya angket tarimay matu kita catatang amal ko po sa rimonri. Apa na yan na atau